Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ka iya makampatawaras asuguan rakatano agyan ko to mga pagaritano mga ulama sa mapangangaran agyan kaya Arab. Pangintano atau pikantano Allah subhanahu wa ta'ala sa ayam mapamagusay tano si inagyang ko to kapanggunaan tano sang kay dunia na ayamala na sa alungan na mauri. Mauri panu Allah pangintano batano niya din taufiki sa gyan kaya mapamagusay tano si isa ba sa maranaw na tarimaan niya na baliw niya na simba may laytan usubalas yan sang kaya dunia na ayam mala na sa alungan na mori. Ayaw to inibagay rakatano suguan. Agyan kaya mga pagaritano na bigyan tanuiran sa ayam maanalalag na maudu sang kaya makampatawras bituin sa asbabun najat minan nar ay maanalalag na sumanga kesabapan sa kilidas o manusia si kunaraka. Pagintano apakalindong tanurun wallah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. Ay Peter wallah subhanahu wa ta'ala natiga na kullu nafsin dha'iqatul maut. Langwan o kiaman sukan sa niyawan na dha'iqatul maut. Ay maanan na langon din pagkataam sa kapatay. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Mataan din natin wallah subhanahu wa ta'ala kitumandar ka no agyang kuto. Mga balasyo si isa alungan na mauri. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Sa din sa mga tao, mamaradi ka iyan na ginawa niyan. Milidas yan na ginawa niyan si ikunaraka. Wa udkhilal janna na gumisulad si ikusurga, fakad faz. Gito'y titwa mitagumpia. Gito'y titwa miyak apas. Agyan ko to mga tao, lidas yan na ginawa niyan. Mini palagwi niya na ginawa niyan. Miya maradi ka yan na ginawa niyan si kunaraka jahannam. Wa udkhilal jannata miyakasulad sa surga faqad faz. Ito din miyaka apas. Oway. Mga uripan wallah. Diyan ka iya kapag inutaw tanusang kay dunia na miyakalala inialimu Allah subhanahu wa ta'ala sa isa mga laalimu iyan rakatano na minisampay tano si Ramadan miyaka pamo sa tanurun sa imanto na sisiitan no sang kay pulimpusan asa pulo gawi kapapadalaman sa miyaka lalaalimu wallah subhanahu wa ta'ala. Aya kabasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan na mabakiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na din na shay amini bagak ipakaranis si kusurga agu ipakawatan si kunaraka inunta na miyaw sa irkano. Did na buong kalipati yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Did na miyalamba pan pugusain inunta na langon din ito miyaw say. O Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga shay akipakarani tano si kusurga nagukakaawat tano kapakawatan tano si kunaraka o Allah subhanahu wa ta'ala na inunta na miyaw sayr katano to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya awid akal tano na gyan ko to padsi kung mga parati atano rokon no iman akaparati atano si kun alungan na mauri na adin na surga na gwan anaraka. Na ayam malaawid akal na andama naya ikapakalidas tano kunaraka jahannam. At tungan yanan malipadis. So Allah subhanahu wa ta'ala na umakasulad sutaw sa surga na gina ni tanda
sa kalaulimu wallah subhanahu wa ta'ala na makasulad sa uripan si kunara ka wallah nagyanan din mambuy tanda sa mauntol sa wallah subhanahu wa ta'ala. Dede na palaliman rakatan wallah subhanahu wa ta'ala. Giti sabab asa katanon na pinaguntaman tano, pinabenar tano, sesakoya tano, saan damanaya ikapakaapas tano, makasulid tano sa surga, makapalagoy tano na gumakalidas tano kunara ka wallah subhanahu wa ta'ala. Sa isa, mga sabab, nagyan kaya pagaluin tano, kisabapan sa kapakalidas tano kunara ka, kapakapalagoy tano kunara ka, na gumasya patan wa ginawa tano sa makasulid tano ko surga. Ay pitero mga ulama na isa pagkisabapan sa kilidas umano siya si kunaraka nagyang ko to tauhid. Ay man na tauhid nagyang ko to kapakaisa-isa ako wallah. Si kababaloy niyan at Tuhan nagusok kababaloy niyan simbaan ada ba niyan sa kutwa nagukapakaisa-isa atano si ko mga ngaranian agusto mga sipatian sa did na banyan lagid. Why? Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin naman syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah mukhlisan bihima wa salla salawat al-khams haramallahu wajhahu ala an-nar. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na sadin sa siksi anyan ada atwa na simba na inuntas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusaksian yan na sa kanatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah sa linang akasaksi tulabos nagupanambengan yan so 5 wakto na pakakaraman sa kanyan wallah haraman wallah subhanahu wa ta'ala subuntal yan si kunara ka jahannam. Yan na ni kapi agyan kaya tauhid yan kaya la ilaha illallah nag-i kalimatut tauhid o parati ang tanwanan sa kanabagibo di tanuron di katirua sa masasarta so di tanuron di katirua sa ema nalalag na paparati ang tanong makapupuun si kung mga puso tanong sa masasarta di tanu di manggelabaka agyan ko to mga surut mga kinanglan agyan kaya la ilaha illallah na epiterong Nabi sallallahu alaihi wasallam na haramallahu wajhahu ala nar ayama napakakaraman wallah subuntalian si kunaraka. Subhanallah. Yi sabab may paginitaw tanong. Agyan kay mga syurut la ilaha illallah may bagay tanong sukabnar wallah subhanahu wa ta'ala na isay niya kisabapan sa makalidas tanong, makapalagoy tanong, mamaradi ka tanong ginatano si kunaraka jahannam. Ay panapitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa din sa tawasya kasanian so la ilaha illallah nagusaksian niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu wallah apuun si ko puso yan na tulabus linang adini anong di katiruan na pagkaharaman wallah subhanahu wa ta'ala si kunara ka jahannam. Mga oripan wallah dede na lagi day akapian yan ay isa pa na miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na fa inna allaha qad harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Lagid no to mapmamaanan yan. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam mata natigay na suwalla na sabnar apakaharaman yan si kunara ka jahannam so tawat tiro niyan so la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah ay maanan niyan na manggagalabak masarta agyan ko ta mga syurut o la ilaha illallah kanabaya maanan niya nagibuti di tanuron ni katiroa sa di tano paparatian ay maanalalag na paparatian tano at tulabos apuun si ko mga puso tano paparatian tano so la ilaha illallah sa di tano ding gilbakan sukabnaryan so mga syurut o la ilaha illallah na aya garantiya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na haraman wallah kiraman wallah subhanahu wa ta'ala subuntal tano sunyawa tano so lawas tano si kunara ka jahannam. Why? Na isaw nanan ikadua apitero mga ulama pagkisabapan sa kilidas tano nagukapakamaradi o ginawa tano si kunara ka wallah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to al-iman yang ko to parateya. Why? Yan kaya parateya
nagisupiter mga ulama pangimbenar apakapuon si kupuso adi matero udila na di manggelbok uang gauta naad na mga rukunai agyong kuto akatawan tano rukun o parati anam kalalayaman tano nagutak katawan tano lang. Why? Yan ni definition. Ano pa na isa definition? Tarif. O Abu Abdullah at-Tustari atigian aswa tigyan su iman na kaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah. Ay maanalalag na aswa tigyan su parateya iman nagyan na tigyan su katero parateya di matero di manggelbak akaniniyatan na gumisusungkad si kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-imanu qawlan bila amal, amay katigang kasu iman na katerubu, nagudaabaw gelebak na kanabaan ng iman, fahuwa kufrun, yan na natigyan na opposita na no parateya. Ha? Ay maanalalag na yan na kufr, kanaba iman, kasangkaanan, kanaba ng parateya, kadi ng kaparateya. Uway. Wa in kana al-imanu qawlan wa amalan bila niyya, amay panatigyan nagyang kuto iman nakatiro nagugilbak na daaban yan niyat. Why? Ay maanalalag na di makapupuon si kupuso yan. Di matatagusok si kupuso yan na fahuwa nifaq. Ay maanalalag na nifaq na ginan sugilbak o mga munafik. Ay may ilay si kuliyawaw na mapia na sudidalmin na ay maanalalag na salungat at tigutagalog. Opposite. Ha? So liwaw niya na sala kawadisum agusumata ko didalmian. Mana na ayang pakili tanon na mapaparateya na din yang dinggelbakan so mga gelbak isusugu Islam ugay na siko puso iyan na din yan ito tatariman. Isa mga katiroon nagyang ko to sarakap kili yung mga tao. Uway, kanabo to titwa iman, kagito na nifaq. Uway, kamo munafik ito. Kanabo to titwa parateya. Wa in kana al-imanu qawlan wa amalan wa niyatan bila sunnah fahuwa bid'ah. Amay managyan ko to parate o manusia na dinyan diteroon na dinyan ning galabakan na magi-ikhlas ugay na dinyan isungkan si kudedubitan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na diyo to atigu Abi Abdullah Tustari kebetulan sa iman kaya kibeturo na bid'ah. Why? So diyan kaya pat aloy na gipitiro na kompleto iman. Why? Ditano di matero, ditano di manggelebak, apakapo pa mga kapag-ikhlasan, apuun si ko mga pusutano, na gumisusungkad tano si ko gelebak ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yan kaya paratean na ayami aloy sa hadith na sobra 70, ayaman nalalag na sangay, agyan kaya iman, o di na mi aloy na sobra 60, syu'bah, ayaman nalalag na yung kuta branches yan, na isa ay pinakamapuro nagyang kuta la ilaha illallah, na ay pinakamababa nagyang kuto kapukuatan si ko pemakabinasa si kulalan. Oy. Na nagyang kaya parate na epitero wallah subhanahu wa ta'ala sa pamanas kasabapan sa kapakalidas tano si kunaraka nagyang tapitero wallah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat 16 na tigyan alladhina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Siran sa mga tawa diran ditero na hay Tuhan nami. Mataan na sa kami na miyaratiya kami. Narilay kaming ka si ko mga dusami. Wa qina adhaban nar nalindung kaming ka. Pakalida sa kaming ka si ko amanan lag na naraka. Uway. Ay panapitan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Ay pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na di pa kasulad si ko surga. So tawa adin matatago ko pusuin na lagi do indang. Ayaman na indang atikap kibr. Agu pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na di tigin pa kasulad si ko surga. Adit la yadkhulun nar. Di man natigin pa kasulad tigin si ko naraka. So tawa matatago si kupusin na lagi do inda nga lina nga parateya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So ay maanalalag nasa din sa mga tawa katataguan sa kibar aapya miya kay ito asya matatago si kupusin na di pa kasulod si kusurga. Naugay na sumambo sa mga tao ay maanalalag na katataguan sa lina nga parateya so pusuin na lagi do indang na di mabuatigin pa kasulod si kunaraka. Oway. So gina ni kapya gen ka
linang aparatiya si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, mga pagaryami, nagyang ko to akalak, agukap pakaguro ko tao, sa kasabam sa kalakyan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Dia tigyan pa kasulad si kunara ka sumama, udi na subabay, udi na manusia, abaka min khasyatillah. Ay maanalalag na miyakagurok sa ikapakagurokyan na kalakyan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pinapitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na dua tigyan asuso na mata. Dia tigyan pagbon, diun dekat sunar, so apoy kunara ka. Isaw na tigyan na mata, nagyan ko ta mata, abakat min khasyatillah. So atigin sumata amyaka gurok misabab si ku kalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kadua mata nagyang ko to mata amyaka tuday sa dinya kapsiyapan yan si ku mga sundero Islam si kulalan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ang manalalag na may kakataguan tano sa titu akalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagurok tano sa kalak tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala na kasabapananan. Sa kapakalidas tano si kunara ka jahannam. Ikapat apagaluin tano si nagyang ko to akasya patano si ko 5 waktu. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan sa din sa mga tao asya paniyan so 5 waktu. Na ay manalalag na pagkakwas sa kaniyan kasindawan na tigyan pagkakwas kaniyan sa sindaw. Nagwaya agu mabager adalil agu ayaman nalalag na pakalidas si ko ayaman nalag nakasiksan sa yaumul qiyamah. Uway. Ay pitero Muad bin Jabal na miyakay sa tigian na pitero ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ng tingin niya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Tiruang karakan panutulang karak na tigian susay agalbak akisulda ko niyang kusurga. Wayubaiduni anin nar, nagukilidas ako niyan, mapakawatan ako niyan si apoy kunara ka jahannam. Ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam nantingin na mataan na miya kaysa ka sa miya kalala pa kaysa, miya ka piya pa kaysa. Ugay datigin na miya kalabulubuday, agilabak si ko mga tawa pilubulubudun mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Paganeron, natigin na ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Simba ang katigyan sa Allah na ubang kapanakuton sa isabu shay. Oy, watuqimus sala nagupanambenging ka so 5 wakto. Watu'tiz zakat nagumbagay ka sa diakat, watasumu Ramadan, watahujjul bait. Pusain ka sa Ramadan nagupanay ka dika. Oy. Yenan gito'y pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko Muad bin Jabal. Ay ni si eno ni ando manay kapakasuldian ko surga. Makanggalabak sa kaniyan sa amal, kisulad sa kaniyan ko surga, kaawat, mapakawatan niya na ginawa niyan si kuya manalag na naraka jahannam. Uway. Kaya panapitarong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan, asadin na tigyan sa manambayang para si iku Allah subhanahu wa ta'ala, man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin, sadin sa tawa sumbayang para ku Allah subhanahu wa ta'ala, mga paralo, si iku patapulo gawi, a jama'a, yudriku takbirat al-ula, prautan niya so paganiya takbir, gito so takbiratul ihram, kutibat lahu baraatan, ay maanalalag na isurat si kaniyan, as kaniyan na maanalalag na miya kawatan, miya dipinsa, mimbolis kaniyan na secured, siko dua timana siya. Paganero na baraan, nagyang ko to, paman na miya siya pa din na ginawa niyan si ko, kapakawatan niyan si kunaraka. Ikadua na miya siya pa din na ginawa niya nagyang ko to sakit a puso anifak. Yaman na lang nagyang ko to sakit ang mga munafik. Uway. Ikalima mga uri panwallah na asiyam kapamuasa ni manto na dito no di makapamuasa sang bulan na Ramadan na epitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigay na asiyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Epitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya tigiyan so kapamuasa na junna kalungyo si kunara ka jahannam. Lagi din natigiyan o kipakalungan wisar kano si kukapakitidawa. So pag-usar tanong kalung. Ang tanong di kasugat na lagid na natigyan tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam magyang kuto kapamuasa kiklong tanuanan si kunara ka jahannam. Masya Allah. Pag tanong si Allah subhanahu wa ta'ala
Agyan kaya maanalalag na di tano di kapamuasa na miklong tanoi si kunara ka jahannam, madakal pa na mapamagusay si. Okay, nasabab sang koto ay maanalalag na kakampat oras, miyasyor tano, na pangintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala banyan ni taripa, panalamat tano si kumangulamat tano sa Arab sa bigan tanuiran sa maanalalag na oras, inisuguro iraro ka tano, makabagay tano, sa may makampat api, makampat oras, sang kaya maudu, asbabun najat minan nar, mga sabab, akilidas umanusya si kunara ka pinalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala naguskano mga dimbubantay sang kay Arab page sira ni maka-sponsor sang kay lecture tanong bala-bala sang kanu Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.